Slatko, sočno i jednostavno. Idealno za svaki dan ili posebne prilike. Zdravo prijatelji, dobrodošli na kanal Moja kuhinja, moja pravila. Danas vam donosim recept za ukusne hurmašice. Umutite 2 jajeta, 150 g šećera i 1 pakovanje vanilinog šećera. Dodajte 250 g istopljenog maslaca. Postepeno dodajte brašno. Oko 580 do 600 g. Dodajte 1 pakovanje praška za pecivo. Zamjesite tijesto. Tijesto oblikujte u kuglice. Zatim oblikujte kao što je prikazano u videu. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 40 minuta na 180 stepeni. Sada napravite sirup. Pomiješajte 500 g šećera i 700 ml vode. Sirup kuhajte 5 minuta. Po želji u sirup dodajte kriške limuna. Hurmašice ostavite da se malo ohlade, a onda ih zalijte vrućim sirupom. Dekorišite po želji. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video. Pretplatite se na kanal da bi dobili obavijest o svakom novom receptu koji objavim. Isprobajte pa javite utiske.